yes ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze hano kuri Aizo TV aho tugenda turebera hamwe inkuru ziba zirimo ziravugwa n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye. Twe tugenda dukoresha ibyavuzwe n'ibindi binyamakuru turebera hamwe ibyo babivuzeho, ndetse n'abantu bagiye batandukanye bagenda batangaho ibitekerezo kuri izo nkuru ibyo bitangazamakuru biba byakoze. Iyi nkuru ikaba tuyikesha ikinyamakuru cyitwa Umuryango. Ni M23 yahakanye ibirego biri muri raporo iyiregana na RDF kurasa abasivile. Ni umutwe wa M23 wateye utwatsi raporo y'umuryango wa Human Rights Watch iwuregana n'ingabo z'u Rwanda kurasa abaturage b'abasivile muri Kivu y'Amajyaruguru. Hari kuwa 26 Nzeri nibwo uyu muryango uharanira uburenganzira bwa muntu washinje RDF na M23 kuba bararashe nta kurobanura hari mu nkambi z'abasivile no mu tundi duce dutuwe cyane hafi y'umujyi wa Goma bakica abasivile. Umushakashatsi wa Human Rights Watch Clementine do Montjoy yavuze ko muri raporo basanze ko M23 na RDF bararashe ibisasu bya rutura byerekeza mu nkambi z'abavuye mu byabo n'ahatuye abasivile. Mu bitero bigera kuri 5 bigaragara ko bitarobanura byishe abasivile. Muri byo Human Rights Watch ivuga ko igitero kibi cyane cyabaye ku tariki ya 3 Gicurasi hagati ya saa 4 na saa 5 z'amanywa ku nkambi z'abavuye mu byabo zo mu duce twa Lac-Vert na Mugunga kuri kilometero hafi 15 mu burengerazuba uvuye rwagati mu mujyi wa Goma. Uyu avuga kandi ko mu gusubiza ku bisasu bya FARDC icyo gihe M23 na RDF barashe rokete nibura 3 zo mu bwoko bwa milimetero 122 zerekeza muri izo nkambi z'abavuye mu byabo. Imwe muri zo ivugwa mu nkambi ya Mugunga yica abasivile nibura 17 barimo abana 15. Abandi bantu nibura 35 barakomereka. Kugeza ubu u Rwanda ntacyo ruratangaza kuri iyi raporo, gusa inshuro nyinshi rwakunze gutera utwatsi ibivugwa na Human Rights Watch rushinja kurwibasira u Rwanda inshuro nyinshi, kandi rwakunze kuvuga ko rudakorana n'umutwe wa M23 rushinjwa gufasha uyu mutwe. Mu itangazo ryasohowe n'umuvugizi wawo ni Lawrence Kanyuka wavuze ko iriya raporo nshya ya Human Rights Watch yavuze ko ibogamye cyangwa se irabogamye, irayobya kandi ntikurikije amahame ngengamyitwarire. Kanyuka yanenze Human Rights Watch kuba muri raporo yayo ntaho igaragaza ubwicanyi leta ya RDC yagiye korera abaturage b'abasivile, ahubwo igahitamo gusigiriza muri ubwo bwicanyi nk'uko M23 ibivuga. Harimo ubwo ku wa 30 Kanama 2023 ubwo abaturage 160 barasirwaga igoma n'abasirikare bo mu mutwe urinda Perezida Kisekedi mbere yo kujugunya imirambo yabo mu bimodoka bya gisirikare. Ubundi bwicanyi Human Rights Watch ishinjwa kurenza ingohe n'ubwakorewe mu duce twa Kirwa na Ruwiru mu ntara ya Katanga, kutagira icyo ivuga ku mazu y'abatutsi yatwitse muri Masisi bigatuma abari bayatuyemo bava mu byabo, ndetse no kuba abatutsi n'abanyamurenge bicwa bakaribwa izuba riva ariko ntikopfore. M23 kandi inenga uriya muryango kuba ntacyo iratangaza ku makimbirane ubutegetsi bwa Kinshasa bumaze igihe bwenyegeza mu duce nka
kwa Matthew Chopo Beni na Ituri kuba wararuriciye ukarumira ubwo imfungwa zirenga ibihumbi 2 zicirwaga muri gereza ya Makara urugomo abasirikare ba FARDC bakoreye igoma n'ibindi. Kubwa M23 Human Rights Watch yahindutse igikoresho kinyuzwamo propaganda ndetse kikanarinda inyungu za politike z'ubutegetsi bwa Kinshasa bwanzwe urunuka n'abaturage. Yunzemo ko ukubogama k'uyu muryango bituma utakarizwa icyizere, gusa nanone kugatuma abaturage bagizweho ingaruka n'ihonyora ry'uburenganzira bwa muntu bakomeza kurengana. Ngayo nguko ni byavuzwe n'uhagarariye umutwe cyangwa se umuvugizi w'umutwe wa M23 ninde ni Lawrence Kanyuka ubwo yateraga utwatsi n'ibyashizwe hanze na Human Rights Watch. Ubwo Human Rights Watch yashinjaga umutwe wa M23 kuba wararashe ku nkambi cyangwa se ku basivile nta kurobanura. Ni Lawrence Kanyuka wamaze gutera utwatsi ibyavuzwe na Human Rights Watch.